konke bengikwenza da mina kuwe bekusuka ngaphakathi konke bengikwenza dali mina kuwe Balo bulela ukuthi asinazi mfethu mani. Uyothina mama. Kodwa nafe ngikhangelisa kuba nifumane lo muntu odubulileyo. Wenzeni mshita? Uyijiwe, wenzeni? Sibona igazi. Uhlatshiwe, tutuliwe. Sibona uhlutho, sibona ifokolo. Xa mjita yena uba usesibhedlela. Kodwa kaniyibone nendawo yethu. Awuyeke ulwela. Awuthenga ulwela. Ufaka umqepho. Yeke. Imajika kuthiwa mina nekifutsa zabantu abangamaxhego. Silambile sothi ungazitshe thina sasokona mashita thina nini bona abasalamba thina simathanga nje thina siyatsha thina batshela abantu Wena ecaweni le nto uyakuxakuphaka wena. Yena ndiyithuba ukutya thoba niyareyipha ukutya mna yareyipha itrendile trendile kuthekeni ushile service ebethile sekuseni emakothini sekuphendulana akwathini gqibela nimjita fethu yebamba nayo yesi security yakho nanto efake la light le bantu yakho efake uma ngirobha abantwana masithethe ngale wena kanti efethu utheni robha abantwana Wena taya manrobina. Sirha fethu sikema abantwana wena masekuthatha nepoza yami kanjalo ngalena inqundo Wafe. mbuzi Wa. Xegile fe. Ucela abantwana Wazi nuke gambut. Ngona sisonke mntanami suka ka Mr Price No lusinkomo. emshita suka bese wabagogo ezweyi athukona pleke athukona jika emshita uboneni mhlamba ngoba sesikolweni namhlanje Apha kunuka into labile ngamanje xesha lotya lifikile mama ebephekishe mosikakalana kanti manje ndizibamba hayi wena manje bediyaroba wena leli khulu baba leli litya imali alisatyi kutya la mali tu litya imali efethu lo mshita lo mshita wadlala ngo-2009 so ugqibele nimihlaba uyagqibele nimihlaba nabe. Aba gqibelo xa mhlawumbi isonke sisigqibile. Ngihambelani ngigqibelo xa. Weekend so manje intoni Lwesithathu, lwesine, lwesihlanu indoda engahlali yona uqhubeka esikolweni yabo wena uhlala ngama-weekend ibhoza yami uhlamba wena imali kusetho lameni ngixabana manje dayimani kanibeni ujida kodwa fe hayi ngathi ubhekisa kumfe. hayi lokujikeni ujida uzobe ningatshuki nisenzezinto lonke wona senirhala lijikelana kwalapha abalojikelana kude usuke kuthi sixabana nani thina lephi amashalulile wena utshalile pirates ushalulile udlalela i-pirates kaloku mna shalulile udlalela i-Sundown ubani chalile yena ushalulile 100 chalulile awubazi uchabazi thini wena wethuma Semajita. Ngathi masendahamba hayi le grain inukela kakubi. Ingathi ubukwagqabha ukuphaphe kaka uzawuwonke. mina yazinto
Ayibulalanga fethu lo mzimba bona kufika bona kazuhamba ngiyabona ngoma vele ibulale usitimela msasazona ufriend yethu ibuleva ifriend le andiyazi okay yo qalqolo namshita zoxoka sokulala umuntu namshita kulala umuntu nje sithubele hamba asinini thina minima wabo Sagamba jilo ke ngoba into besiyichaza fethu beza ukuthi asikhasileke manje bathetha yonke into yabo ngoku nesinazo iplans ziyageza kodwa jonga ukuthi nasitebile Kristu yageza yebo hayi 1 December seyilana emnyango so zobona izimo sithe bazokhupha yabo ubulala abantu manqina kulesu so grupa la Manchester dala ngo so grupa nabo so grupa nabo awathi mina lango Phofe masiyeke la weyidalileyo mama. Sukela into edlulayo mfethu. Kodwa nama senaxhala. Mfethu ngiziporhelwa yo. Ngoba ndawo zoporhela la bra leya. Sibulele. Sengoku. Lamjita lo akuthusa sibhedlela. Isophila sengxakini ngamapolisa fe. Kufethu mele sidale enye iplan sithole ukuthi uzibira uva uzibira uva lantwana le bayibiza ngosikhumba ya lifike sompimba kuthi impimba igqilia impimba ngaphi nompimba ngapha ya ayizabi kweliphi icala sayibonga seyiza ngapha ngakuthi xa thina siphakele nayo manje ibawela siphakele nje indaba zizindaba yo ngoba sema izi plate lawe nayo phake thina sithe ke ngisethi sishaka nje kusela nje fihlile lawe ayihlathini funeka siye bazo ayithatha kanje sifuna le nguzibira simdala siza ngephi sicishe nale ngibana usikhumba la ngibana kamnani le ID Alex Alex nango libulale laba hayi shangu uthi vayo nalapha lantwana liya lona akangena apha kulena lo mkhambathi yile auto le hadi khusha abantu lantwana liya kumele ngoku ilapha ekafika unangoku nangalamini bingekho sidala la nombolo ewe bona ngokunesiphanishe la yazi nami sendi-safe but nje kancinci nesiqotha ngomkhambathi yazi kuthini ngisithi why ngisithi ndi-safe because wena wandibhaqa ndiphethe isibhamu ekubeni zandiskema then wena nawe siwenze elakho icala udule umntu elakho lingaka elam lingaka eleskem lelona cala elingekho right elo scam abantu ipharapara ungcono mna ndiskemile fe wena udubulile ubona selidubule kanye nguwe noba mbana the udubule sa odubulileyo nguwe bra igani isuka ngabakho abantu amapolisa igani isuka kubani suka kubani asiyazi mna awukhomba mna banjeni ndithi igani isuka kuwe mna ndithi isuka kulungapha kwecingo wasezimbabwe
Na kubuza yazi ukuthi sithi wangapha kwecingo ngoba abangapha kwecingo bayathakatha bazokoyikwa. waske mayo wathi thina wena umakhosi ngathi mina ndibe iphina butter kwaShoprite xoka ngami. Kusela we nesiyaxelana ke wabo Ya sinamacala sobayi-2 but elikhulu mani lelakho yalibo likhulu elakho elami lingaka uyakaka ngo bra uyakaka ngoyo uyakaka ngo akule nivayile yanye ngokwapha fred awusile yanye ngokwelikaka ne Okay guys, video bele mfayo yabo on TikTok. ngokwenile yapha ngokapha ngacela